Meghalaya Board of School Education embos kalau penbenaya ke result jongka HSSLC Arhajar Akusan Arts Science Bat Commerce haka santrik jemang bat ke khana ke compare ka day jongka Govt Girls HSS Jowai. Kani ke skul ke day ke sin ke meningkong ba kaya kunnya ke examen HSSLC haka commerce nadu bersedang kelas hau Arhajar Arpulai bat kalayok ke ya usok jong ke jingjob da ke barung haka kerdan top 10 ne first 10 position ling ba ke Sofia nyang kabalayo ya ke kerdan ke bandriu da ke bayo South Pa Andrew Way Marks. Hynrei kini ke jing kemen kalawan ringkat bat ke jing skosi namar ba ke kyrteng jong ke skul kamsyam lapau haka thup jong ki nong job. Namar lapau tang ke kyrteng jong ke Sofia nyang kat baya ke kyrteng jong ke skul latip kum ke regular 2. Ka principal jong ke skul ka Dr. Waisa Sumer kalapan pau ya ki jing skokia da ka boong mentau snem ka day ke jing dap san po snem jong ke skul bat ke jing job jong ke Sofia kalalong umaus jam bakong san. Hynrei ke jing bampau ka kyrteng jong ke skul jongi kalapan sosi ya barok. Ka embos kalapan tip yang i baka skul kampat penyaso ia ladi bat ke embos bat kumta omlak ban penpau ya ke kyrteng jong ke skul. Ka Sofia haba keren kala ong bakalapan le jing mut baha ka puli ke puti. Ngas ngongu ya kino hikai jonga ban job shisha don kamban sotu ya ke jing mut kata ke bayarap yang kala ong. Da kani ka jing job ka Sofia ka Govt Girls HSS Jowai kala Rung haka kerdan top 10 bat kani ka keren khamjam hakum kani ka por ba ka skul ka rakhe ya ka jubilik siar. Komen nga manakam ka in charge principal yung Govt Girls HSS Jowai. We heju ipor wo muslim to man muslim wo celebrate i dap san house dem yung school. The heju ipor le holu muslim sa komen hadu kata wa manuslim wa jan dekat kitu muslim de lai ni manuslim nengkong do wa yo isket yaga taka result ka wa snyau sup wa snyau penhun sket i kam ke school dan do nga vice principal kam jule kino hikai bro de nengkong chua wa to wa he to wa ka result yung ka arts le i pasi 100% like no wa em kacak he kena wa na morning section ki em clear Hynrei mani ka jing job ku kroi ke school ki yong i ni tela ong i ka science stream le ki kena i ro pass ki yo boni to pass ki ka first division mana pon ha ka commerce stream to introduce ki ka na do Arhajar Arpaule hey wa how to stem the mode pressure bagi ke school yang i yo pen mi ya kan ni ka commerce stream the tho lat i yo pen mi yo tho lat ki kamera wo yo pen chong ki kena the how to stem le yo kena i kamwa chpaungun the kan di chpaungut kan arut kam te yo i the new stem to man ki first batch ki wa appear ta kan ka first batch wa appear na ka commerce stream sejauh ke menu yo to wa ko wi ne ki kena yang i ka Sofia niang the sia ko ha ka 6 position ha ka top 10 yang ka embos commerce stream tangwa iwi wan was nyao si wan ni was nyao pelau ong to wa the dempat bahai myoi tho ki regular 2 ya ka Miss Sofia ka kena school ke yang i ko pass way ka wa yo le bha ko ha accountancy le yo ka 100 marks ka business studies le yo ka kendi phau kendi ka khasi MIL kendi phau R we di yo ka highest marks ha ka commerce stream ni tewan ki English le bha ka pra phau pra economics le pra phau R the le bha ni ka kena Hynrei siau si ani wa i pertik yo school yo i Govt Girls HSS Jowai memmi ha ka ka top 10 list ini mani wo pen siau si yang kam ko in charge principal wa yo waro ki no hikai ki am lang hai ni ba wa hai por wa ki permi ka wa ki i pressure ki permi de permi Hynrei man de kali de po embos ni ong ki to em ka affiliation ye te im self to i to ka government institution kamu to i ka affiliation ni ba ka di SEO wa i permission ka Department of Education wa i ka permission yo usdangi ya ka ni ka commerce stream untuk man mi ha top 10 list mi pertuk ke school yang i mani usiasi ile ha gidi gisngi wam emu ongi i nanim mi jiktip i jing tho i to wa boy ke school yang i daw le bha ka boy em kam ki te ki formalities ki open demi ita to mani usiasi Hynrei halakatele man ka jing kemen ko krutam ya ke school ke yang i wa wan ras ke jing job ko penmi i nam i pertuk yang ke school ke yang i haunusna
Cái kena mo cái Sofia ni yang tok da lai school ko hi na do chong class 8 ko cái kena tok ko man serious we cái kena tok man ko em salon da de mi woni program yang i wo ye le ko ki won ko ki competition de ye be ko ra i na mi pertut yang ke school yang i how news na madep le appear ka to ko prana utsaf we wa ka school yang i de cha jit ko ka da man ga ko nung kong ha ka district level we de yo ko la represent ki school chpo ko jram de kena hi por pas ko ya ni ka matric ki yung kala do ko by within chpau mark se do ko se ha top 10 list de karo kam te man heti por le patai I ka ong I pet boy to ya kwa po lai de science nrai ong bet ko karo to wan ni na family ko do ko wa mbiang to hayung sem to lai be ha ni school to ni school ka ong kam to ni school nrai chong nei man sincere yong I kinoi kai ki em ha ni school ki ong I man ki crash tom man kamon wa mol ki kena kamon motivate ki kena we de lo rete kinoi kai do kan ni le dang ki man contractual ye em hander to wa I pressure ki wa ye ka stream le kinoi kai do kan ni em regularize le ni yoi to ka advertisement em hi taw kinoi kai man sincere ba ki nei ben taw yo pull up ki kena yo ye ki le ba tengah chema wa to wa man kan ni ka kena man is ket ka kam ka inspiration ku I message ku I mensin yo ro ki kena yo sel tu ki vitwan ki wa pat ye ni ka channel yo pi le yo ki wa to wa to na ka school to ni thao re kino hikai man ki ku kreshtom de ki kena le la de minot ni ki le de kre ki chami wa to wa ye ki ule ba ya ki won ki exam ko wi ni ki example to kani ka kena ku yo next ni nung kong te ho snya kun phamo te kat kani sangga kerdan mo de yo te nung kong cha ingo yu blai wa di rap ba unga per exam ku mo kechut o kat te dia rap nga di thok bai exam nga te snya kun kemen paning si do gi be gi pa han te nam yo gi am lang hini por le te to hi ka da expect hi tang wa em expect ora yo kerdan won rumah nga ong boy che kendi mo chpau tang wa ublai de pung ku kerdan ho nga ni kesi te ho bhai ublai ni ko kino kai woro da yarap I snem ai pura puthi yang e te kat ki em gi jingkili yira ki yarap ki I te snokmen wa ro ki yi da support ki I te ku play chibun wa ro la ki perlok te kina kai gi ki ba wa kat ki am gi ba support ki to ada point ni kerdan te hejing skete nga krek kot bhawan kesni te nga gantu krek kot ai por snew ko ai mesim te man em ketika motivation anggi te kami te por krek te haus snew bang gantu te lai baik gantu le su kenta ta em por tan mem tak krek kot le te e bhangangai yo khlem ke motivation na I te makrek kot jubor la menang yi sa te mut habyang ba ketika motivation te nongkong la snengo bai gno hikai te manda do ka te motivation te ki I motivation gi I te mut kemu ka te motivation te yi yu krekot te snam hi te pen ba krekot do te em hi tu ini pun wit penthut tang katela mut kami ki subject ki kami core subjects yang ke commerce stream kami business studies ke accountancy nai te man gesni ke accountancy hab practice ba te ke business studies core subject te hab understand bhai concept tengah ke main focus nga to ki kam ke accountancy mathematics practice te kat rayi kat kadang bha te kam ki theory subjects te best bha te hab focus bhai ki concept the yi concept te la da em ke language ni la da best ke English language ni te chnai te mut yo max ba yi mut at least ke concept cho hab yang te la em tang concept te mut da rap su ke exam nga stang lai school he ni ha Govt Girls do class 8 te ha do class 12 government te do class 8 ni the yoga competition hani score jor bhaga tenga wisne supai kinoi kaila te we yoga ni ka competition hani score to biang bhaga na but kani competition ka rivalry kani score churkhei bhaga
แต่kete mut irap bahawang guru kau man hodok kat ni te kamte kamu kukerdan menupoi kelas 10 te nah hikal da expect hikiu yo tangga taga top 20 ta boy em top forma em Yusuk belai ngau jadi tipor te duduk nak ka top 20 da stang san mark te duduk ite pas metrik ini te jit ulai gini skor da man sniu suk man kam ka yung gini skor te jit nak da commerce team wi tak le man ga dang mi thmi wer semut dang yo lai dengar buat ke first batch te sniu pen bah yo man kau at ribon mo de ihi te jit da commerce team te lai ya te snem ho struggle hi gina kai le struggle hi to first batch classroom gi te kina kai le sejai tho ni tu ni te tang kat te le blai de em lang te mari crash tam lang hi te ho khado te yo i jing job ko man khat ni te ka message nga chaki khana skul to man go kam ni man de pas matric i te habjit stream ni nang commerce science arts te nga ngat ngat yo nga te da sniau YouTube sorry le da sniau YouTube pi temut kat kamu sniau suk im sim pi em interest pi subject jit de kete mut la da bai ke society pressure em bai ko tang kat te le kat wala mla pi ke interest subject yang pi jit de kete hi wa mut ha kete yi pi upen yu ka capacity yang pi hadu kat nu yi pi re understand ni ke subject mut yo pi deep knowledge krai jibin de nang te mut kete ga message nga chikna jit kat kam ge interest. And I want to encourage all of you. It's not that it's because we are studying in a government school that we should be looked down upon, but we should take this opportunity that we are getting education in an affordable price here in the school, especially for girls, where it is very difficult nowadays to afford, especially in private schools. So we must be grateful. Remember your parents who worked so hard to send you to school, because most of us are from rural villages, right? You and I also are from a rural village. Maybe you don't even know where my village is. It's in the outskirts of Meghalaya. So I feel very happy. I wish you all the best to you also. Keep working hard. I've shown you a good example. For long time when I appeared in the SSLC exam, I deeply wanted to get the top 20 list to be able to enter, but I was not able. But now you see, this is an example that not that I feel sad at that time, but that loss at that time, I think God gave me like a kind of a punishment maybe, I guess, so that